Anengo kugwata ogeni ndene ya mubango jojwa kugukia aria ntuko chonde twethera tukiaririria mantu jegie siasa indi ntuko ya Rwanda ethirwa nkijukia mwerekera jonge kumania na makarikaja uragani makarikaja ntuko ethirwa bagichiuraga amona kinya makarikaja ngi jaraja umanite na jatonyerera mathina ja kimathuganio na nikyo gitumi ndona ni untu bubwega twambiriria kiumia gieto nikenda twethirwa tukiritanwa na mantu jaja kenda kiumia gikithira akethira nurari na mathuganio mbuga ja kwenda guchiuraga mathuganio ja kwenda kwithro ukichiretera ngurari okiri mwiri jwa ku mathuganio ja kwenda kugita mantu ja mathuku tukethirwa na ndi mathuganio jau ja kwithirwa ja kithirikirirwa araniria na bautu gukurukira namba SMS 40188 na kinya kiri mutandao jetu jwa Facebook turi live tutumire comments chaku tutumire kiuria gyaku tukaririria mono thina cia kimathuganio ira tithiritwe cikionekana wathoma ngatheti wategera nyomba tia nteto nukuona uria ntu bari na thina ejira tugwitana ritwa ria chomba mental health ni mbio yongo wenda ndagitari ntuku ya Narua ethirwa agikuritana na akigutariria mutandao jetu jwa Facebook live watonya ndeni ya Facebook uga search Weru TV turi live chwa kiuria kiaku amona kinya 40188 ndagitari ngakugwata ogeni muthenya jwa ntuku ya Narua kethia mumeru turewe ndagitari wa utaramu buriku ni tibitari ri kumbwitha withairwa ukirigita aje and all that. Okay, ibwega sana mutegeri mwende. Ibwega sana. Nonto bako mwana moni nonto bomba kanya kaka bomba go introduce. Okay, ibwega mbeta wa Evans Dhuranila na mbeta ndi psychologist, counselor kuma nonto gwita wa Giaki level 4 hospital. Yeah. Na chibitari ije tairia mtu akwenda utaramu bubo wa gutaro mantu jege ke mathuganio ni bure agia mantu ja counseling then Giaki level 4 counseling utebio turi agi free office in area utebio ochanjawa ke mantu ja counseling. Yeah. Narua turenda kwaririria mono mantu jaja jegie depression thina iji cia kimathuganio ende no tutariririe nontu wingi bwa kimathuganio na kimathuganio no the same stress na depression buga mwanya jwayo imbio. Okay, bwaga sana. Depression na stress kwina mwanya jwa munene muno. Depression irira mathuganio jethera jaingi excess. Na ri tukaga kwina gintu tukaga na kimonimoni. Depression is a common mental health problem that involves low mood and loss of interest in activities. Kwou no tuge ikwithira rira mathugane jethera jaingi na inya. Yeah. Mwanka mtu akaga muchemo turo. Yeah, jo turo. Na ria tukwaririria depression ite ni mbio yongwa ekezirira kutigire ukuona mtu ujo ena depression mtu akwiza kiri uwe. Yeah. Ina process ya mbiragia kwa kinyirira mwaji ujo ne abatere gukinyira kiri Evans. Okay, ibwega sana. Mbere ma kwirento mantu ja depression imurimo jo tukurogwa depression imbajua na imbajua iendaga gutiritwa. Yes. Na depression gintu kya mbere kwina nethara hena mathara ya maingi mono depression. Na rira wigwa muntu for example ni kinya ya ukaigwa muntu akaringwa ni stroke. Na depression itaga na stage nyingi mono ikinya gukinywa ni stroke. Na Madam Morini rira wigwa muntu akaringwa stroke ontubura buti ambaire na arua. Ontubura bwithara burio mwaka na miaka 5. Gintu kya mbere kwigintu for example atu ampea jana ngerekano na mushiari. Mushiari rira mwigawa mushiari athomithia mwana kenda mwana akarabwega. Na rira mwana athomere watuka mwana ate umbanya gwitethia gintu kya mbere kira kijaira mushiari ri gintu gita gustuka. Gustuka anxiety fear and worry. Gintu kya biere na retairo gintu gingira gitawa muthuro. Muthuro jo kaingia mono jureta gintu gitawa stress. Stress ikaingia mono ireta gintu gitawa catatonic depression ireta depression. Stress ikaingia ireta depression. Yes. Depression ikaingia ireta gintu gitawa catatonic depression. Catatonic depression ni antore kinyanya ugakira ki uka speechless. Ukama ukatuko tumba kwaria. Kumau niretaga gintu kingi gitawa analysis rupture. Analysis kuma ke catatonic depression ekareta gintu gitawa stupor. From stupor na ndine antwara ukinyeria wake
From there ni kinyanya kareta gintu gitawa analysis rupture. Analysis rupture imekiera imbaga. Ya imba mbere ya imba no monka ya geinya ekaimba. Kumba kuimba ekareta gintu kingi gitwitaga subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage imekiera nande yatoka ekambiria gwituranda mutombone. Nande yambiria gwituranda mutombone ekareta gintu twitaga hemorrhagic stroke. Na ke depression rĩrĩa nande ukona nande muntu na mugiye jo ijwambiria gwatuka. Mutegerio kana oria atiri antu bara baringa wa stroke ri kabethera bena depression kio uri yakwa in fact nonto kwirimo ukaigwa muntu akugirika muntu akwethirwa mbuga au collapse weta sibitari ukero ukari mbuga maini ya cardiac arrest igakinyirira mwanka ukaigwa nande gukinyirira mwanka stroke wachoria jora imurimo jwa kawaida mbuga imwere inherited kana gwe depression. Okay, kintu kiria rira wigagwa muntu stroke ni reta ukeja rira wigagwa stroke ni reta nye BP. Na BP ni ngiaga muno kareta stroke. Na ke mathuganio rira mathugani ja changiaga muno kwithira wina murimo ja stroke. Alafu kwina gintu kingi ni retaga ni there hena effect. Depression ni there hena effect. Ni tumaga ugakara ukigirikaga. Murimo jwa kugirika. Murimo jwa kugirika ukona nande rira muntu athurire kana thuganirie muno ukona kugwa. Kwina gintu twitaga vasovagal synostosis kana neurocandogenic synostosis fainting. Rira mwiri jwa kwa overreacted. Na hiyo overreacted na ndio kona muntu akwambiria kugitatia kugwa kugirika. Na hiyo niretagwa muno ekaretwo ikintu gitawa low blood pressure. No twitaga hypertension. No iretwo kugwa no iretwo ikugirika, no iretwo murimo jwa low blood pressure kana hypertension yu, no iretwo panic ukona muntu agustuka. Alafu depression ni thara ni tumoke ukona muntu akambira kwitha ina behavior. Behavior ici kwina gintu twitaga hallucination. Hallucination ni ara muntu ambairia kuona into bitio. Kwina gintu kiambere kwina gintu kia twitaga tactile hallucination. Ukona muntu na kwambiria kuburabura gintu tikio. Alafu kwina gintu kingi kitawa auditory hallucination. Ukiuga mantu ja kuburabura urimaanisha ati mtu akajukia gikombe akwambiria kuburabura kana no tutariririe behavior uyo ngwa. Okay. Ukoja kuona for example ukona muntu akiriki ukona kwibya kuthithia au guchangura. Kwibya guchangura. Akwambiria kwanguria kiratu. Ukona behavior ukona kwina gintu gikarata kigitata kigimutanga. Ukona kareu ukona kwin behavior energy. Alafu ukona kwina gintu gitawa visual hallucination. Visual hallucination kwibya kuona kuri antu akuona kuri into akuona. Then kiri interview wa kuona mbuga ukathugania intobira mbuga bimureterete stress no tumba kuthugania twejukaira mbuga imuchiari tukona muchiari ujo uria ugire mbuga naikirie mwana cukuru mwana ujo ati kuthoma bwega na ndika ethro akionaga mbuga arimo baria mwana uria kana kuona ko just kuona kana aka-identify kiria kuona na according to mantu jaria gukurukira. Okay. Ke kuona kou kwina rira wigawa nandi for example nandi muntu ke behavior rira ambaira kuona into bitio kwina thera kwina ekatweka nandi ethara enjere mwe ukarateka enandu ukona ndi ukona muntu uria kwe akethera muntu ura atinomo ngwata ukona nandi mantu jaria kwi mantu akuona into bitio. Yani ukona nandi biria kuona kwe mantu akuona kwe mantu akuigwa ito auditory hallucination. Alafu ekareta gintu gitawa delusion. Delusion nandi ukona nandi na gwitika nyabi wa kuona na beliefs you
na gwitikana biria kuigwa then na gwitikana kwina gintu kitata akuburabura kwina kira kirio then ikethenda kintu titaga paranoia paranoia ikwithira mbuga pengine he matukantu komatukantu atia tuge for example nureta ukariungira muntu na muntu uria tuge for example nuramuriungara na no gwita narua ugwita narua ugita kona na chinchite turi arakai urita kumuriungira ukona kwambira gutonya nyomba ukona nako kumatuka yani ukona yani ari matuka akiona ate kantu bejetio mumiza yani ande eu no twitaga paranoia yes na kire antu jabu itwendaga kurifa muno kizi itwendaga kurifa kwa psychiatry ukaja kuona muntu akaiyo ou arifa kwa psychiatry yeah na thaimwe ni tuona ana bagichuria ana baba barindene ya machukuru tuge primary kana high school na ni tuthithitie ngono cha makarika ja maingi rwarua rutere rwa Tharakanithi aria aciari bejire bethiriria mwana already nethiritwe agichuria ndene nyumba yawe ya kurara mwanka gukinyirira imwana mbuga wetegera in the society imwana uga ari na miaka 13 miaka 12 ugachuria mwana ujo tikauga ari na nja mwana ujo tikauga mbuga ari na biashara ikumutanga tikothugania mwana ujo mbuga ari no chore uga baki wendo bumba kwithura bukimutanga imbige kinyirira mwanka mwana agaichuria imbie jairaga mathugano ja mwana ujo psychologically mwanka agachira na ndeoni utoro bwakwa ni utheri anchirite moyo okay bwega sana oni anda mwalimu ntura ndi mwalimu na miaka ene thiri ngithita nguge walimu mwanka jumwe na mieri ena ndi mwalimu wa primary na ituonete kaingi kinya kuchangua koko kwa mathuganio kuona mwana agwichuria mwana uria gwichuria kwa mwana uria kaingi baingi bethara bimite thina imita kire anto bao mono mono nya kire aciari mbuga kwina manto mwana okurukira na ndi akona gintu kira kiega iguchita ito manto tajari ku mwana agikurukira for example ukeja kuona na ndi mbuga ngina nethe berara kurwa yes gintu kiu ukona ni mwana kwina mbicha kwithire enio ukona pengine kwina mantu akuigwa kiri muciari muciari ati umukire nya opu ugoka wotheri urari na mbe muthia na ndi mwana uria akona uni nte no toro umande wotheri na ndi mwana uria nte tuiri ukona icio mucukuma ukona nya mwana wa miaka 10 kana mwana wa miaka 15 ukona ciura yeah na thaimwe batuta aciari of course ni tubatere kwithira tugikaira ana betwinya turia ndagitari Evans ethirwa agitaririria amwe na kinya gutigira menya thaimwe itwikagwa kamurimo karia gakujwa mbeca na kuria school fees tukorirwa mwana ujo mbuga ari na iye wa bingi kuri na nandi baba bangi tukuigwa bakuraga mbuga mwekuru akuraga ni tuge ifiansi kana i muchore owe wa wantu murume ni mbio yongo inyayo ithairwe ikinyirira mtujo okay manda mwalimu kwina gintu twitaga thought patterns of depression na ki thought patterns of depression gintu kia mbere kwina gintu twitaga sexual relationship yes sexual relationship tuge thai no kuigwa muthaka akura mwari mukuru akura mwekuru akura mukuru yes ente tweu ichingiite muno thaiji sure na gitumi kia mbere kwina gintu kia mbere no kuigwa for example na ndi muthaka agwita kwaria mwari na bakuregana ngwata gintu kia mbere kwina gintu kwithira mwari uria muthaka uria na investate ki mwari uria na mwari muthaka uria mwari akumurega gintu kia mbere kira kia mwijiri mathugani riu thought patterns of depression one njirera njega ne kura mture yes lakini mutegerio kwa mpomba kuga ke manto ya jau tuge for example ukaya kwithira ugwe we mwekuru na we kana we mukuru na mwekuru kuna anire kana mukuru kana no mwekuru na anire nawe mukuru kaya kuthira mwekuru na anire kana mukuru na gutigire kintu kia mbere kira mpomba kwira mutegerio kwa ugwa we mukuru
chwa imbie tumire mwekuru oku ana ugo we mukuru mwekuru imbie tumira bwathuka na mukuru oku ugo mukuru keja kwithira mwekuru oku no igwo tumire ana chwara umba kumurombo rekeri murekanire gintu kia bire mwekuru ukeja kwithira mwekuru ugwe igwo no kiri orona igwo ari amakosa chwa ura umba kwita ki ura umba ukinyira mukuru oku weto murombo rekeri na burekanire nawe muthaka ukeja kwithira ibwatiganire mwekuru na muchore oku na chwa imbio tumira butigana nawe muthaka ukeja kwithira mwari ukeja kwithira ibwatiganira na muthaka chwa imbio tumabutigana no keja kwithira agakwira mukuru agakwira uni nti ukwenda ukeja wa murombo reke ni bwatu kari kwira uni nti ukwenda kana mwekuru wa mukuru wa murombo bukaromba na roko bwatu ati ukwenda itekeria okurega nuntu bwai mutegerio ko getekeria okurega imbio getuma mukuru ugetekeria mwekuru okurega imbio tuma mwekuru ugetekeria mukuru okurega imbio tuma muthako ugetekeria mwari okurega mwari imbio gatuma ugetekeria muthako okurega nuntu tiumba kwenda muntu na lazima utiumba ofozi muntu akwenda na ati ukwenda mutegerio kwa yeah. Kuri na cases nyingi ndagitari ukaigua mtumurume akwegera nja yawe yonthe noragire ana akuraga mwekuru nawe nyumene agachiuraga ntuku uyu kana ringi ukaigua mwekuru inya wa kugwatia mwanki utuku na nja yonthe ikuya inya ije ikejirira ki thought patterns kana imbio yongo tuga causes cha mantu taja. Okay, gintu kia mbere batu ratwitani as a professional counselors ratwitani itwendaga kumenya the main root ya thinere. Yes. Kintu kia mbere no mukamenye batu ratwitani ukenda kuthiria muntu one on one ubwire kuchuke 1 hour. Yes. One session. Kenda umenya the main root murimo jouri the main root ya thine uri imbi thina. Tuge for example na icho inambie vejaiu imbie tomi omba kwithira mbuga kwina gintu taga past failures omba kwithira mbuga for example uruntu na aria a biashara wera kwa tuge for example mbuga na tigiru imwendo na ndi itwendaga kumenya muntu jou itwendaga kumenya imbi thina cause ya thine uri imbi tumite akinya to that extent. Yeah, kumbievo. Yeah. Daktari kwina mtu ukuria akethira mirimu eje ya chronic kinyayo ni tuma mtu akethirwa akingua ni depression buga kwina uria withairwa ajitwe mirimu ta eje ya kawaida eje HIV AIDS ungi akethirwa akigwata mirimu kwina mirimu ira mtu agwatagwa niyo wero ndagitari wina murimu ta juju depression ikambiriria ukethira kwina mirimu mbuga ta iyo ire tumaga na uria mtu mba kurigiria kugwatwa i depression. Okay, eu ituhamijira ki causes of depression. Kwithira kwajua igutumaga ukagwatwa ni depression. Na kwina gintu twitaga kwithira for example ke causes you cha depression kwina gintu twitaga na prolonged illness kana kwajwa muno ukeja kwithira for example muntu na ajitwe ontobura for example HIV kana murimo jonge kana jwa cancer kitu ja kiu ontobura ibo mwikara stress muno ukona muntu bure ibo mwikara stress nyingi sana no kona nandi na thugani ya ronte kama ici jakinyite muthia. Yes. Lakini ngugi yetu twitha tugwikira hope. Ndokonyo gogatura. Yes. Utekwarua. Yeah. Kwa ande mirimo jeu na itomoka kugena na stress yu. Yeah. Ako sisingi chira chituma mtu akagwata depression ni tairiko. Gintu kingi kira kitumaga mtu akagwata depression chobi kunywa muno. Ukanywa muno mwako ukagwata ni depression. Na gintu I was thinking depression wagwatwa depression irio kanywa te kunywa kugatumwa ugwatwa depression gintu kia mbere no depression kuthuganya muno no gutuma ukanywa. Yes. Na kunywa muno no goreta depression. Ngwata? Yes. Kwau no thuganya muno no kanywa ukagita ukagwata ni depression. Na no nywa muno nchobiria ukagea na depression. Lakini mutegeria kwa ndienda kwira atiri nchobi etithiria stress, nchobi etithiria depression.
njobi etithiria depression kayongaira depression nkwenda kimutegeria ko utega kintu kira nkwenda menya mutegeria kwa kunywa njobi. For example mutegeria kwa kira nkwenda kwira tuge for example mwana akwingwa cukuru ukwija mwana okwithira mwana akwingwa ukagwa na ndure muce ukagwa mbete ngakunda kamwe alafu ugeta ukikunda kamwe thinere ukwithira mwana uria shwari te utathirio ntuburia kou untubura utabusovu kou njobi etiumba kuthiria depression kana etiumba kuthiria mathuganio kayongaira mathuganio mutegeria kwa yes. Na thaa imwe mtu neja cibitari tu kawaida indi ndagitari mbuga atega mwajojo akamenya mwajojo mbuga abatere kwithirwa akiaririrwa ni psychologist mbuga kana abatere kuja kiwe Evans murimo jura jo kumuria ti mirimu iria kana ti murimo jura jo mba kurigitwa indawa murimo jojo batere kurigitwa mbuga ikwarirwa na atia babu bumenyaga mtu jo ena wingi bwa kimathugani nontu no mbithirwe ndaja na no kumbona ngari morini utekari sasa. Okay, very good. Kitu kia mbere kwina gintu kia mbere ki ura twitani ki mantu cha psychologist itwitani kwera wa muntu gintu kia mbere symptoms cha depression kana uromba kumenya muntu ana depression gintu kia mbere kwaga toro. Yes, atikumama throughout the night. Yeah, atikumama atikuona toro kana kumama mono keke. I thought you could relax. No, ukona muntu amamire ukona ari ukira thithano. Natika ugena arari ngugini utuku. Nateka ugakana ari ngugini utuku. Yes. Gintu kingi ikwithira nandi atikumba kuria. Loss of appetite. No twita medically twita anorexia. Ukona atikuigwa mpara. Yani gwa atikuona tena mantu ja kuria atikuigwa kuria atikwenda ukona nandi mantu ya mirira atikumba kuria. Gintu kingi kira tumenyaga kyo muntu ena depression ikwithira hena minoga for example akeja kwithira hena ukona muntu ena fatigue ya tiredness ikona ena minoga ena lack of energy ukona ena minoga kona umutegera gogo itu ena minoga. Gintu kingi kira umenya kyo ena depression ikwaria buthuku muntu depression yankwire manda morini imuntu arite buthuku ethero ena asira igita rionde morini muga imbio gonketheria yani ugatega ukona muntu uria yani urita ukona yani ugatega ukona kinyo mwiro ntugo tina uthuku nwe ukona ntubura abujukire no rito agaichokia muntu stress muntu depression ichoka ya mono kintu kingi kwithena muthuro ankwire amba kugwatanya amba kugwata thamwe cia kora thimwa kamiringania akaura mwana bwega. Kintu kingi kira tumenyaga kyo ena depression ikwithira nandi akithu ukona naitijirite na arathera na arakara bwega lakini ukona nandi kwina wakinyetie atina ukona nandi atibia kwenda kumenya igukara gwakara utibia kwenda kumenya ukona nandi muntu na araitango gicha kinyanira muthia ugateka ukona we atikubia kwenda kumenya. Gintu kingi kira tumenyaga kyo muntu ena depression ikwithira yani akimbrima sio brim wena kukara akimbrima kona ndi wena kukara akimbrima akichirita makosa imbie tumire yani ukona nandi omutegera kwina na kuimbrima inaanda terere mugaro kintu kingi kira tumenya kyo ikona muntu kuna kintu ta hypochondria unduly worried ukona muntu na kumaka atiri ukona muntu yani antu bejombura yani ukona nandi tatuire na chia na tuwaziwazi na nakumaka nandi una antu bejombura antu ukona na tatu ni kumumakia na inya kwa ingwetikinya kwa ngaratana ni one of the signs ya kuona ni mtu ena depression kwena mtu nya ndereba etithite barabara ukachuria uretete atiringwa ingari akwambirinya kwaria wenka na tiuga inthu tinthu akurirwa
ura mtora iro na ndia au tukejera mantu ya thought patterns of depression au tukejera ndi mantu ya thought patterns of depression twariririo au ndaki thoughts na ndi ki mantu ya kurirwa kwina kintu itaga thought patterns of depression thought patterns of depression tukwita nandi loss ukona nandi for example ukona muntu no kara nandi kwithira muntu kurirwa kwina kintu ukona nandi muntu na gweta kintu na nochwa ukona muntu nandi na agita concentration ukona muntu na ina gwita ngugi a concentrated na ngugi ukona chincherie bangi na gweta kintu na nochwa poor memory ukona ina tere memory ukona ndi memory ni urire akugwete thimu akuria na ibukumbonera thimu neri muko na gutamukagiria mwekuru akarakara kwambiriria kuthambia nyomba iria ari kuria bangi nabo bangi ukona nandi ekire chai chumbi anto asukari ukona ekire chumbi chukari ukona ambirie kura nguo na thimu akiwa sabuni ukona kwau nteto eu ukateka muntu ena thina ukateka muntu kwina thina nio ekemathuganio na nagwitia gutirito ukeza kugwatwa depression mono in omba kuga the worst scenario ithiro eri mbio ke muntu uria wina depression mantu jara agita omba kuga the worst scenario jethirwa jari mantu jara omba kugita na ndena depression gintu kia mbere gintu kiria omba kugita omba kuona ambirio chiura ukona nandi akwambirio nyo chiura no kona na kugeria nyo guchiura yani ukona nandi mantu jara omba kugita ukona ina oraire muntu mantu jau omba kwithira ina nteto nandi omba kuleta mirimo ya depression omba kuleta nteto jau na kwina mtu mbuga athuganagia mbuga utiumba kurigitwa murimo ucio mwanka jukabua ibwethara akwithara kuri na dawa ira mtu anyunyaga kana therapy yongwa ithairo ikarakari ate oni morin kwija kigwa ukona umande na depression na uri dagitari Evans sibitari ne yaki no batere kuntungatira mwanka nkabua okay batwe ratwitani we are not medical doctor na batu tutitikirito kweja na dawa ukona then batu ikwaria batu kintu kira twethara twitani kintu kita wa counseling itwethara twitani kintu kita wa diagnosing gutega mwajio kamenya muntu behavior nacio ko twitani witonyo office-ini itwethara tugutega twakwerawa kintu kingi itwethara twitani kintu kita wa referral kwou muntu akeja na thina jeu tuge for example agukuruka ki depression kana ambario ntubuke na ambere ntubuke na mutegerio kwa gwata tuge for example muntu akuja office ne kwa jere ya level 4 akuja na muntu na kinyire na ndona muntu rate kumba kwaria integere ndona muntu rate kwaria ate kunuka buru na ate kwaria na nkoteka ndona ena tuge ena hallucination kana nkoteka ndona ena paranoia kana ena thina muntu mbwirio murifa kwa psychiatry ibo babwiri ku prescribe ndawa cha depression psychiatry ibo babwiri ku prescribe ndawa eu bakona na tukarifa kwa psychiatry ngugi yetu ne gukwariria ki tutitani ngugingi igukwarira ki diagnosis na rifa akwina mtu ungi ukuria kethira thina cia mbeca nyacio ciomba kureta depression nya thina cia mbeca no ireta depression ko mwaje jake ugwe ena thina ekimbeca ko mutariria uria batere kuona mbeca kwina nkamuitana mantu ja uria omba for example kathai mantu ja kugwata mbeca uria omba kwithira atena stress cia mbeca tuke for example muntu kankwire mandamorini batu ukeja kuthoma Hosea 4:6 iri ugatiri antu bakwa bali murungu ali antu bakwa bali uraikwa gomenyo itochwa mbeca lakini nuntu tutena omenyo ikyo nuntu kwigwa nande twigwata mbeca ikaura kwa una ndi nkagerio muonia
kwa inyagi mbeche ile okugwata inyagi chunje kira mbeche ile okugwata mwicho mweri kana ntuku yonthe mbeche no buri gochiga kanishene no kuona kwina mantu twejara tukejera itubuiri gochiga kanishene kenda mwathani no ombo tutharime kenda mwathani ombo tutharimira ngugi cietu manda mori ntomba gwita ngugi tukaita ngugi na twicwaga mbeca tukori Murungu na mbeca cietu igatuchumbura muno kwi muntu thai wina mbeca lakini gakuthangika yes. Depression yomba kuingia mwanka ekejirira mtojo ena nthu buru. Yes. Depression batwe ura twithara twitani ke behavior kwina tutumba kwira muntu ena nthu. Psychiatry ukejo for example ukejotega muntu u batu for example tumba kwira muntu mumwira nandi uja umwira nandi umurifa umwira nandi ena nthu kanena psychiatry no umbaka no muketa thimwe no kuona but you are the message of psychiatry kou ura no umbati gwita akauga muntu uju omba kuthena mirimo ya schizophrenia ena omba kuthena dementia na ndio nuje akeja kwithira ena muri nuje no omba gwita akauga muntu uju ena nthu lakini depression no itume karinzi tu kwithira ena nthu yeah. Na kiri science no wetire mantu jege mtu kwaga toro kwithirwa utikure irio kana loss of appetite akiri symptoms nacho tuga umba kumenya atia ugitegera kiki symptoms mtu ujue na depression arafu kintu kingi ki symptoms yu ki depression nande omba guteka kona ena mathugano yo na ena mathugano yo chiura uninga chiura othikire na mathugano yo chiura na kinya ikethirina nyakethiri mtu witherwa akiaria muno kiri mitandaone ukona mantu jaria kwandika iza guchiuraga ona kiri mbuga kiri WhatsApp status chawe mantu jaria gwikira iza kwizania na guchiuraga ona nyambiche iria gwikira ita mtu achiuragite wow. Arafu kintu kingi ukona nageretio chiura nyaguchuraga kuria gukarema na kunywa ndawa ukona nandi buga kwina kintu kingi twitaga guilty conscious guilty conscious ni makwe mantu athithirie na mantu je jakaraja muchumbura but as a professional we jage akire for hospital uninkageria kugwita ntobure guilty consciousness kwina mantu buga athithirie mianka na nteto iria ni ukarachie guchumbura mutegerio kwa weja nteto ngakuthirira cho mutegerio kwa yes. Tomba kuga the number one cause ya depression ni mpio I miturire ni kuringana na thina kana tomba gwikirira mpio kintu kia mbere nonto I think depression buga itomba kuretwa I kwethira ukenete menyo ugikene gitaine rionthe utoro bwaku bugwita sasa wantijikira wago tu depression the main cause ya kugwatwo ni depression kintu kia mbere ni kwithira murimo nuje most of the people that have mirimo ya cancer ya hiyo kona muntu na ndena mirimo ya cancer ena mirimo ya HIV ukona mirimo yu kintu kingi na ndio ukona muntu buria ibo mumiza ukona muntu buria ibo na mathuganio ingi na the main ingi ikwaga mbeca ukona thai na ndio uchumi bwitetie thai na ndio ukona mwana na kuendekana school fees ni kuendekana no batere kurea nyumba no batere kugura nguo itwetete giteneria Christmas by the way na bakenda nguo injero bakenda kureta bati bakenda kuikwa bara bena kiwango fulani bakenda kwethira baikinyithwa ntere cha vacation and all that na ndi intobiu byombo tuma ndi kareta thini ucha makithuganio yes mathuganio ije kwayo akau kwithira na ndi buga murimo uketha prolonged illness tuke for example nyancho bijeu ukona nandi muntu agira ukona nyancho bijeu akiwa akakuthira matho stress ukona ndi stress akachiongereke yes kuyungi ukuria kethira depression no irete metho jaku kwethirwa jakiura nya no kwaririte mbuga igitare ya hallucination ario ketha hallucination yu ni metho kwethira takaja kuura gitu kambere yes kuura metho ke depression mathugane jakaingia muno ija sababishaga anchokire mutegerio kwa kioya kiu kuura metho ikiretaga tuge for example keja kwithira
nwetaka cibitari ugitokerwa mbuga morini uraigwa ugitoka igwa muntu ena BP daktari akuratika kuthwanya muno depression ukaigwa nandi kwina gintu twitaga mathuganya kaingia muno ijaretaga murimo jwa depression murimo jwa high blood pressure high blood pressure gwito kwanda muntu gwita high blood pressure kwina makwanda gwita hypertension kwina hyper na hypo nandi BP mathuganya kaingia muno ijaretaga murimo jwa BP ira twitaga ne chungu hypertensive retinopathy BP itetia muno tugaga heta wa malignant kana accelerated hypertension kwou mathuganyo jakaingia muno mutegerio kwa ijatumaga BP igaitia nkuruki na gwita kou kwa BP ni otugweta malignant kana accelerated hypertension igachoka ikareta gintu gitawa hypertensive retinopathy ukona ndi uteko focus sorry akire uria ukwaririte kire veins kwithirwa chikiatuka menya kwiri mwe ukustuka kuria ukaigwa nyankoro ekwe kwambiria kuringana inya kwina messages imo gwata kana gwatuika ukwirwa for example buguta mtu wenu wanja depression ikambiriria au gitu kembere kwina komaka kuria nireta ikomaka no koja kona nandi mbuga no makire muno mbuga no kuro ntubwejirire no kono ntubura boko maka na komaka kuria ukona nkoro ni kwambira kura no nyama thuganyo nyo jarete nkoro kwithire kiura tuke for example muntu no kwa na akwire ukona nandi no makire no ratethagia nja no ra reta mugate jo ntuko arafu ke mantho ja gukua ke mantho ja gukua mutegerio kora mpomba kuarithia mantho jau tuge for example na ipore muno nto bakuga to jau tuge for example na muchoro bwana aria muchoro kuna na akwire na gukua mutegerio kwa kwiro te muntu tekua na rira muntu akwire gintu kiria kitiomba gutuma ugo ugwata ni depression kira kirio mutegerio kwa ko bwiri gwitikiria ntubura butendeka etekeria butendeka nonto kinya ogwato in depression cia kwitito ma muntu rarioka ko bwiri gwa gwitikiria ugetekiria ntubura butendeka lakini mutegeria kwa riru wakwite ukomba kurira inda wengi yes kuguyo kwina indari na muchore onge ombirire etire kwa psychologist ambira na ikirwe kenine erwa na ugembure akwenda naringe gitumore akwenda nimbio yongwa izanagia na mtu kwithirwa kurira kuwithirwa kigweta kuga mbuko scream and all that kintu kiria for example ke office ne kwa ukambiria kurira kintu kia mbere kiria ni mpomba kankweja time ukarira ukathiria no monka no utembera kila mori ntekwira kila mori no monka kwe kanyorire kendo ntubura bura bwende neku buma no twita kamuriko kau kaume orire monko ntubura bwende neku butire kurira igutethaia tukwariria depression yoyo ngwa twariria effects twariria uria mbuga mwiri jwa kujomba kwithura juki thurumiwa muno ni depression atukwithwa kinya tukiariria symptoms na kinya thought patterns and all that na kinya causes tukirikiria na ate mtu omba ku deal na depression kintu kembere mutegerio kwa ikweragwa imbio kwa depression imbio yongwa iyo kwandi egotuma ukana ukagea na depression gento kya biere igosetaga standard ugo tikinyira ugo wina mwana nde school wa wengene na muntu ura wina mwana national school na boarding kwou urampombo kura mutegerio kwa be yourself tiga kwingana na muturi uri oku guchikira uturo bote bwaku urenda ukara lifestyle utikumba kwa afford mutegeri ukaja gutaka morini kuri antu bara bathithia mantu kena batamburikana nyandene family nye community ukona akabeta akoberoni agurengari ekifari ukona kenda kirikana lakini atikinyitia
athondeke kiatho gikatajike mwaka juma kiatho kiu tukinyira kia mweri tukinyira ja kiu yani mitumbio thayu ingene ugakoba maroni mbanki kejo gutaga kwou utubwiri kusetaga standard iria wote umbokinyira setaga reasonable standard kana standard ya ugasetaga reasonable standard iria ugo umbokinyira mutegerio kwa kwou ugasetaga standard tu setaga standard chiri goro ugasetaga standard iria ugo gukinyira kintu kingi mutegerio kwa kira mpombo kwira ikwithira ugwe ukethira tuga support kwina antu beta wa confident mutegerio kwa confident ni antu bara be close na ugwe ti ushaga mantu na antu bara wije batiumeria ntato ciaku ugashaga mantu ti ukirana mantu ja kuraga ugashaga najo no ukenda omba gwita for example mutegerio kwa omba gwita cibitari ugito kiuga ugo wajitwa muno ugito kethira ugwe ugote kwajo wajitwa beku bajitwa nkuruki kana for example mutegerio kwa ugeta ka muntu nteto ciaku cia family mucoro ku nteto cia family yaku jara boreje family neku agita nwaga kwa ciawe ukona ugote thina winio uninde na thina kugushaga mantu igo kwega mutegerio kwa gintu kingi mutegerio kwa urampombo kwira mutegerio kwa ikwithira ugwe ukethira ugakarania na antu baria bokwa stress tugagatira mutegerio kwa there are people you must meet and there are people you must miss kwina antu ugo mutegerio ko buri kugwatanira abo na kwina antu buri ugo tigana abo dene otoro bwaku ugo wi mukuru ugo wi mwekuru ugo wi muthaka ugo wi mwari kwina antu ugo gwite tigana abo kendo ugo karabwega ndikuria atire mutegerio kwa ni antu beko ugo witana yabo tegachore bara witana yabo ibau antu bara ugo shaga bobo karinga story ri ibau mutegerio kwa kira kina bata mutegerio kwa ri itanye na muntu ro gukwira atiri uga muntu itanye na muntu ro gukwira atiri ugo turo ana baku baka tegwitanye na muntu ria ugo kara muntu ria ukona muntu ro tino agawikia kintu kingi mutegerio kwa mwende avoid the kwina kintu kingi tugaga discouragement were wa antu bago ku discourage mutegerio kwa ankwiro ntobo mutegerio kwa ti antu bonthe bakuringira mpi nonto nuitango ginjaga no mutegerio kwa ti antu bonthe bakuringira mpi nonto no araja rwari rurwega pana kinyogeta ti antu bonthe bakuringira mpi nonto biashara eku kinya bare go kuringira mpi mutegerio kwa wiringire mpi mutegerio kwa never lose hope in life kinya bare go kuringira wiringire mpi mutegerio kwa kou mutegerio kwa kira mpumbo kuthithinya biashara winio kira mpumbo kwa device na kira mpumbo gwikira moyo ugwe nya bare go kuringira mpi iringire mpi mutegerio kwa bako uketekeria antu bako discourage etekeria antu bako motivate te muntu ejo konya ugo tino karweta ugo akonya ugo family ku tino gweta ukeja kuthoma mutegerio kwa ukeja kuthoma Jeremiah 29 eriuga atiri eriuga ndina plan yo gwitithia na mbere lakini plan yo kwinyangia mutegerio kwa na mutegerio kwa ugwe tiga kuthikira jaria antu bakwaria nteto ciaku tiga kuthikira jaria bako ku discourage thikira kira ruteto rukuga mutegerio kwa thikira kira ruteto rukuga na gintu kingi mutegerio kwa ukeja kuthoma Joshua 1:9 iri kwira atiri angatinda kwatha gwegitainya na umiria mono no karoma kakanogwa ni kwithira ni mwathani Murungu ndiamo nawe kwou mutegerio kwa ankwendwa kwira atiri kiria ukurukira mutegerio kwa Murungu nomba ni wega sana ndagitari Evans turanira nontu bwa kuona kanya na kwiza na kwaraniria na bautwe na uri ukenda gukinyira Evans kenda ethirwa kigwata mataro nkuruki ni kiri cibitari ya level 4 ya giaki all right ni wega sana uni ntiongera na ntitauranga kwendera ntuku njega ethira wina mental health iria yagirite ukathugania muno thingatira ki urenda gitari ethirwa agituritana na kiumia giaku kionde gikethirwa kiagirite bita mwiri nkinya mutegerie